Vazhdon zbritja e karburanteve deri më 18 maj, edhe atë 2 denar për benzina dhe 3 denar për litër për dizel. Ky është epilogu pasi qeveria arriti marrëveshje me Oktan, për të cilën, siç tha kryeministri Kristian Mickoski, janë zhvilluar negociata të mundimshme dhe të vështira me qëllim zbutjen e presionit të çmimeve mbi qytetarët dhe bizneset. Ai gjithashtu tha se po verifikohet informacioni se disa firma që i shfrytëzojnë çmimet e privilegjuara bëjnë reeksport të karburanteve në shtetet e tjera, gjë që e quajti sjellje spekulative. Дека попустите продолжуваат за сите оние компании кои што практично добиваат од Окта бензин и дизел. Она што мене ме изненади, а го проверуваме дали е точно, е фактот дека некои од компаниите кои што го користат овој попуст прават реекспорт на бензините и дизелот во соседните држави. Јас апелирам, ако е тоа точно, а проверуваме дали е точно, дека нема потреба тоа да го прават, бидејќи ние не ги затворивме границите за граѓаните од нашите соседи. Sa i përket masave, Mickoski tha se ato mbeten përkatësisht ulje të TVSH dhe akcizave. Во овој момент остануваме на мерката намалено ДДВ за бензините, 95 и 98 октански на 10%. Остануваме на мерката намалени акцизи. Просекот кој што е на плац ФОП Италија за бензините ќе значи намалени акцизи за 2 денари литар, а за дизелот ќе значи 4 денари за литар. Она што се просек од втората половина на април месец, така ќе биде следниве 2 недели. А што се однесува до ДДВ-то кај дизел горивото, тоа ќе остане на 18%. Ekspertët porosisin që qeveria të sjellë masa të targetuara për kategoritë e rrezikuara të qytetarëve për t'i mbrojtur nga goditja e inflacionit nga çmimet e ushqimeve, sepse siç theksojnë inflacioni do të rritet, ushqimi do të shtrejtohet dhe nuk do të dihet se sa do të gjasë kriza. Bitno е да направиме мерки кои што нема инфлаторно да действуваат и кои што ќе ги поддржат посиромашните слоеви на населението, а најверојатно гледате и бизнисот бара, особено оние кои што се врзани со високи трошоци со транспортот. Ndërkohë çmimi i naftës së papërpunuar në bursa botërore përsëri shënoi rritje të madhe si reagim ndaj tërheqjes së Emirateve të Bashkuara Arabe nga OPEC+, por edhe nga frika se konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund të përshkallëzohet sërish.